21. Shout out po dia Kuya Be. Shout out. Shout out lang out. So our team right now, Kuya, Mommy, we're going to check. Check. Who are you to check? Woohoo! So God is our refuge and strength, our very present. New Year 2025. There is our even the stream shall make let a city of God, a holy place of the tabernacle of the Most. God is in the midst of shall not be moved. God shall help from the right there. The heathen waits, the kingdom will move. He uttered his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, what desolation he hath made in the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. Happy New Year. He burneth Happy the chariot New Year. in the fire. Happy New Year, mga kuan Be police. still and know that I am God. I'll be exalted among the heathen. Bago naman kasi uli. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Alright, so wow, look at those cars, police cars, and of course policemen. Woo, teamwork. Kirisud sabur sa public safety for securing. Patay ra. So shout out to all of you followers, viewers of Kuya Novo. Ate Yin, what happened to Kuya? Mr. Scenery, stop just a little bit. And yeah, Facebook Kuya So, Novo. walay stores nga open today. Rolly Alvaro. Yes. Just That's your page, Kuya? Yeah. And Yeah, also just visit. Teacher Rolly. Teacher Rolly. So you have to, what's that? Teacher Rolly's page. Page, another page? And Mr. Scenery page. Mr. Scenery? Oh, so there is Mr. Scenery page, guys. Woo! Harap naman. Wala imuhang kuan, imuhang sound. So anong gidala? Ay, si Kuya kay gilimtan. Ay, patay ka. Yeah. Mas pwede pang limtan mo ang lutoon kaysa kato. Asos. Uy, Kaya pa pahuwa na. Parada pa sila diri oh. Sila may hubog? Hubog na. Huwag na ka. Happy New Year! Woo! Still. Happy New Year, Sabal! Yep, so still. Wow. Unstoppable celebration. Unstoppable celebration kaya? I-open na nato tong kuan?
Oh, ana okay ra na. Okay ra na. Abre ra pa yung bintana. Okay ra na. Kuyawa to ba? Silang tukisan man to. Oh, so that's January 1, 2025. Ban ngit-ngit na. I think that's the, we'll see. Mon side, that's Mon side. Oh man. Ang store yun, di sila bang open. Dili pa sa to ano nga palihi. Be, let's check. AWM. Oh, close. Pugo. Isa ka nag-open Pugo ron. si Tua. Birnik yan, open. Open. January 1. Kung open kay We'll see. Kining kuan. Round We'll see. beef. Katun. Met si Tua. Rosita Marino. Ako na po siya. Happy New Year! Atong estudyante. Hubog maoy. Woo! Ayaw na siya mo kay ikaw man. Ayaw lagi. Hindi ko pwede. Isunod ka din ha. Ang sama na oy. Woo! January 1. Kaswing na siya. Dili, uyog-uyog man. Di man hugot god. Sumay na pa doon sa imo kay ikaw man ang kuan. Wala ba kayong mga kamay dyan? Kanindot sa biyan, no? Clouds ba? Clouds of glory. Natsaw na sa kuan. Tunachaw! Woo! Assistance, no? Siya na? Atong sa biyan. Asa? Atong sa biyan doon. Green na sa kin. Oh, ilang sakyanan to? Wising Ah. ba na po sila? Sunod. Karon ilang parada mga inana na tingali ko dili sounds. Sabi mo lang siya. Ana ilang mga pabuto. Wising ba din? Ito yung morning. Close man. Kasi ba yung mga tao? Alright, so that's it. Yeah, our policeman very busy this time. Boom. So thank you for safety. Yep, thank you very much. Public safety. Very busy people making sure our state is always safety. Ay nagsunod. As long as not drunk. Woohoo! Oh man. Ah, 31. Bibo pagyapon mga higala. Ah, 31. 1 January. Ratag ya po. Para dagyapon ba? So this is January 1 here in Chuk. This is our update today. Oh, sama ni. Oh, takasabot. What's this? We don't know what's going on. Pinran. Mo ba? Uy. Mineral? Wow, so that's very sad. Some are celebrating and some are uy. Oh man. Sorry. See? Mo ba? Oh, sorry. If Gusto ko kuan ako ng nagkuan. Banda niya. aso-aso pa man diri. Is wala nila gipan. Oh, Nilang lokal niya. init kay day. Si kuan man oh. So hot dilyoy. Kinsa? Estudyante na ito.
Ato to? Eh, kainit! Ah, so hot today. Ha, Makarins. Ayan. So that's Chuk now. January 1. Oh man. Woo! So we will round. Mular ko ratas ko ano? Street rata dili na ta muliko diha. Nung taka ate Inday? Adi dito wala na dito. Hindi. Ha? Kan pakai natong tubig lo ako. Mamawi man di ag tubil. Wait, boy, bawi ag tubil day. Gipultang kod. Ah, sige, libuta dire. Ah, gabi. May pang CUM, January 25. Okay, likuan na to. We'll check the house. Ha? CUM, Ah, ning laos. January 10. Woo! Kuan bariha sa ila sa kuan sir. Okay, guys. Ila US gihapon yun ana ila Novi. January 15 nila lang Novi. Ah. Tuna chow. Oh. Natulog pa sila kita mata na. Alas 4 medya na tampog. Grabe bay. Ila lang ka. Grabe. Nag-chat ko ka, tigwin, wala na po nagkakatudra sa imo. Ah, that's tuna chow. Oh, Beautiful. mas Sila dapil sila. data Oh, nyo. kinsa man eh? Dapil data nyo, nag-duty pa ni. Grabe ba? May duty pa na gabi. Oh, pero naka-drone pa na gabi ba? Pangayo na ako tukang may strain. So, may do. Woo! Di ko gagawanta to the bike jacket. Di ko gagawanta. Igang kayo. Anad na no, survival kit kuya ba? Neta mo atos babaw. Asa? Ang dami nito. Mao gani. Pa-report sa Chukhay. Attendance. Uy, napay ka. Kagilkil dito. Sayang wala po. Shout out guys. Sounds good. Sa kato na lang sound. Sabi na ko imo tong dalaon dyan. Bastang sayangan ni mami oy. Kuya kay stilan mo ni ang assignment na. Yang Badere, shout out. Ah. Kabilar po doy. Yup. Boom! Pabuto! Happy New Year! Boom! Boom! Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year! Do. Wait. Wait. Okay, there's canyon here. No more? Wait! Woo! No speaker. Ah, ginabutangan po din nila speaker. Woo! Mo din na ban. Ah, bantog ra mga bata mo. Mo din na nga. Now I know. Gibulgar mo sa bata. Happy New Year. Mo din ang kusog kay ginabutang ang speaker. Alright, now we'll check our president's residence. buak ang speaker. Shout out to our president, President Simina. Honorable Simina. Shout out. Here's your residence if you want to see at there. Happy New Year! Alright. So at least some of your members greeting us. Oh, open ang auto shop dere oh. Ay wala di ay. Close ay. Kiray. Woo!
So this is sani ni focus pa ni kuya. No. Dili man ni Costa Unsa man ni? Rica. Eras. Eras side. Eras side. Gaiko akong tiyo. And that's our L5. Then we're oh! Dito. Ito na. Oh. Woo! Ay na. Ano? Init na. GoPro. Kami Noy. Oh, Jiro. Woohoo! Oh, wow. Jiro kang butik ng papa. Tay kami. Wala ka mo. Ano man unang gaga? But so our public safety very busy. Alert. Making sure. Uy, sa to dakop. Tagoing inom. Alaka. Ha? Kira man. Okay ra. Kita sila. Basta di lang manghilabot. Ilaman pong area na. That's their area, territory, so no problem. Kuan pa. Woo! Kisa ato kay gitagay-tagayan ta. Hmm. Sa ato ilawa. Kita ko sa likod. Ugoy. Ayan, that's the update today. Di pa to okay. Woo! Di man na to Natso Mountain, no? Asa man? Kana, kato. Ay, man. Lain na yun. Dalan 6 sila steps dyan, man na. 6 steps, no? Tumoy. So we're going back now. Yep, so thank you very much. I think the celebration is until midnight. I don't know what's the policy of our state safety this time. Okay, doc. G Square. Libot-libot yung pulis ko yan, oh. Wow, that's cool. Police roaming around. That's, I would say, good job. So, wag yung magkuan, maoy. Ya, kilid-kilid. So, Weno Town now is safety. Magmaway mong galing di mo tayo. Aha. Tama. Dapat tulo ilang Yeah. kuan ka. Kuan. Pating dagana ba ya? Dagan man ilang sakyanan. Kana sila round ra na municipal. Ang state naka-standby itong mga fast nga kuan. Ito kay na may motor nga katong kusog kay budagan. Oh. Ever, 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 ever gonna happen? I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
Uy, takilid man. Takilid teacher yan. Pinatakils. Alright, so Happy New Year. Ami, very soon. Ang open oil ng store. Oh. Then, Police yun as likod. Public safety. Very, very busy. Making sure that the state Lami ka ay safety. nagataan ba itong buwan? Woo! So, thank you very much, public safety. Irisyo Chabu. meron na pulis na sa gabi. Oh, nakita, tagbuan na to dito. Nanapod sila dire. Meron sa gabi Wala naman. Namingaw naman dire. Nagtulog pa to sila. Ang style ana ato Nahilam na. ng grupo. Oh. Dito natin pass you down sa atong territory. Ay, paboto. Pabuto dong. Boom. Happy New Year. Sako, Happy New Year. Apod sila yung mga inti-inti pod ba, pulis. Pa, kuyog-kuyog, no? Sakpan yun nung mga kuan. Pero gamay raman po diri kuya, no?
Murag barangay sa ato. Murag gani. Agi na ta mga higalas, korek. Banana, humana, papaya. Wala ba kayong mga kamay dyan? So this side is one. Linis lang sila. Luto na sila manok. Oh, sayaw man. Sampiray gapon eh. Sampiray gapon. Happy New Year! Ano ko'y nagpainit oh. Ah! Grabing lagay anak ba? Napot siya napot. Grabing lagay ninyo ba? Ano to? At sila siguro. Oh? Napagumangko na sila. Anak ni ano to ni. Grabe kainit. Ay noon, basta makabira nila daan, pero muinit, mangguna, mukatag ba? Grabe. Yan, sa imong ikaingon kuya sa atong kuan ron. New Year. Na-enjoy ko. Na-enjoy ko kaya ka matakot. Unsay kalahian sa kuan? Sa 24 o 25? Sa mga kanang sa crowd. Mas tsada to magligad na may mga ano. Pero sa mga katsada. Unsay kalahian ron? Kalayan ko may palupok. No? Mo gyud ba? Ang miagi. Puro So, mga lokal. Mga lokal ilahan. Tapos more on chanting jud makita Oo. jud mo. Badna ka isa una, grabe. More on chanting sila. Oo. Magagawas mo sa dalan mo. Tanaw ko ng chanting. Karon kay magawa sa mga tao katong sa palupok kaso lang katong mga tiguang ba na madlok man sila. lagi no? Katong gabi no? Hmm. Witness gyud ta ato ba? One woman. She was